Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod GPS Tracker Lokator. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. GPS Tracker je višenamjenski uređaj kojim ćete u svakom trenutku znati gde se nalazi vaš automobil. Inteligentni sistem za satelitsko praćenje ga trenutno locira i pruža vam potpunu kontrolu nad njegovim kretanjem. GPS Lokator radi po principu mobilne telefonije, a sa satelitom se povezuje uz pomoć GPS signala. U uređaj možete ubaciti SIM karticu bilo kog mobilnog operatera. Sam uređaj pozicionira objekat koji se prati koordinatama u obliku geografske širine i dužine koje šalje tekstualnom porukom na mobilni telefon u vidu linka za Google Maps. Klikom na link iz poruke ili jednostavnim upisivanjem tih koordinata u Google Earthu ili neku drugu mapu koja podržava pretragu po koordinatama, vidite lokaciju objekta. GPS Tracker se koristi u zaštiti bezbednosti vaše dece, dementnih lica, kućnih ljubimaca, automobila, kamiona i svih drugih pokretnih objekata. Uređaj omogućava nadzor, vidljivost i bolju logistiku vaših privatnih i službenih vozila u svakom trenutku i na taj način povećava njihovu bezbednost, efikasnost zaposlenih i smanjenje troškova. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.